Yes, Elite Sports, welcome back to the home of European Sport News. Ikaze mu rugwama kuri mikino yo ku mugabane w'Iburayi. Transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Murabizi ko byose tubigarukaho neza cyane angare mpamvu nkuzaniye i breaking news. Ekipe ya Arsenal na ekipe ya Manchester United na ekipe abiri yose afite abakinnyi bavunitse of course. Ekipe ya Arsenal munabyibuka ko abakinnyi barimo Victor Gyökeres amaze igihe kirekire mu mvune nubwo yagarutse, Martin Odegaard, abarimo Gabriel Jesus ari muri rehabilitation, abarimo abantu ni Bateguye nubwo yaba introduced ku mukino na ekipe ya Tottenham Hotspur ariko nagaba yakagaruye icyo twita match fitness. Ukajya muri ekipe ya Manchester United mwabonye ko Matheus Cunha ntabwo yagaragaye mu mukino waje ekipe ya Man U na ekipe ya Everton EVE, mukino rangiye ekipe ya Man itsinzwe igitego kimwe ku busa, ndetse n'abandi basore batandukanye ba ekipe ya Man badafite icyo twita fitness yagije binajyanye n'ubuke bw'imikino bakinnye muri iyi season. Niyo mpamvu inkuru yanditswe akakanya breaking news kuva mu kinyamakuru dailycanon.com baratubwira bati Arsenal to face Manchester United in friendly match this week. Ekipe ya Arsenal izakina umukino wa gishuti na ekipe ya Manchester United muri iki cyumweru. Uti inkuru iteye gute? Ese ni umukino wa gishuti ugamije iki? Icyambere cyo wamenye ikintu ko umukino wa gishuti ugamije gushakira fitness abakinnyi baya ma ekipe yombi bari baravunitse. Hanyuma muri inkuru bakatubwira bati Arsenal could be set to play a behind closed doors friendly match against Manchester United later this week as the clubs try to get injured players back to full fitness. Nkuko nimwe nabikubwira no mukino uzaba ari behind closed doors, mukino uzaba nta bafana bahari kugira ngo bafashe abakinnyi bari baravunitse kuba bagaruka ku cyo twita full fitness, kugira ngo bagaining izo mbaraga iyo energy, donc kugira ngo babe baba abakinnyi wakwizera ko abashyiramo ku mukino wa competition. Bivuga ngo habe ekipe ya Manchester United na ekipe ya Arsenal bose nibyo bashaka barabyifuza cyane ko nkuko iyi nkuru ikomeza itubwira social media football insider, ubwo umwe mu bantu nyine bakurikirana cyane ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Manchester United nibo batangaza ko uyu mukino uzaba ukaba ku munsi wo kuwa kane tariki 27 uku kwezi kwa 11 November. Aya ma ekipe yombi agakina umukino wa gishuti kugira ngo bafashe abakinnyi babo bari baravunitse kuba bagaininga full fitness. Hanyuma bagakomeza batubwira bati there are not many other details known at this stage. Kugeza kakanya nta zindi details zidasanzwe zari zajya hanze cyangwa se zari zamenyekana, ariko bakatubwira bati other than that the intention behind the fixture is to help get injured players back to full fitness. Nta yindi mpamvu iratangazwa y'uyu mukino uretse iyi ngiyi ndimo ndagarukaho yuko bashaka kugira ngo abakinnyi baya ma ekipe bari baravunitse basubire kuri full fitness. Ekipe ya Arsenal yego yitwaye neza, itsinze Tottenham Hotspur ibitego 4 ku gitego kimwe muri North London Derby, ariko n'umukino utagaragayemo abakinnyi barimo uwo Victor Gyökeres, Martin Odegaard wagaragaye ariko na squad, nta mukino utaragaragayemo abakinnyi batandukanye barimo uwo musore Gabriel Jesus umaze igihe kirekire akorana imyitozo n'abakinnyi bagenzi bariko nyine utaragaragara mu mukino wa competition. Bivuga ngo ni ngombwa cyane kugira ngo abo bakinnyi bagire fitness full fitness kandi handi iva uretse muri match za competition muri friendly games. Ubu buryo ekipe ya Man U igibukoresha kaba yategura behind closed doors, imikino imwe nimwe sometimes inyamakuru bitanakavaringa bitanamenye uko byagenze, ariko nyine kaba yayiteguye tukaba tuzi ko uwo mukino hari. Arsenal nayo igibikora. Hanyuma ama ekipe abiri yamaswa yumvikana gukina umukino wa gishuti ugomba gufasha abakinnyi babo bari baravunitse kuba bagaruka kuri fitness. Hanyuma ahangaha kuri X ya Arsenal fixture news ahangaha bakunda kugaruka cyane ku makuru ya ekipe ya Arsenal. Nibo baduye inkuru baratubwira bati ije kuri X kugira ngo wumve. Sometimes nyine hari abantu bajya bibaza bati ese ibyo binyamakuru byanditse mwabidusharinga, niyo mpamvu mbangaruka nyine kuri source kwa inkuru nayikuye uretse ko no kuri EFTV Arsenal Football Arsenal Fans TV
yes YouTube channel ikomeye cyane abafana ba equipe ya Arsenal izwi ko ari abagabo batandukanye rwose bazwi cyane TV ikurikirwa cyane nabo babitangaje gusa babikesheje iyi Arsenal fixture news ni urukuta rwa X rugaruka ku makuru cyane kuri equipe ya Arsenal batubwira bati I'm hearing that in Arsenal first 11 we play a Manchester United first 11 in a behind closed doors friendly at the Sober Reality Training Center on Thursday 27th November. Kuri X bakatubwira bati amakuru ahari nuko abakinnyi 11 n'abakinnyi 11 ba equipe ya Arsenal n'abakinnyi ba equipe ya Manchester United 11 bazahura mu mukino w'gishuti ku munsi wo kuwa kane kuri Sober Reality Training Center. Equipe ya Arsenal ikorera imyitozo mu mukino uzaho nta bafana bahari behind closed doors. Akatubwira bati kick off time is unknown, isa uyu mukino uzaberaho ntabwo yo yari yatangazwa ntabwo izwi, gusa akatubwira bati but I'd guess early PM atiriko ni masho kwa yaba nyine nyuma saa sita cyangwa se PM nyine. Of course the match is to help get our injured players back to full fitness. Numukino ugamije gufasha abakinnyi kwa bagaruka kuri full fitness ku mpande zombi, haba kuri equipe ya Manchester United ndetse no kuri equipe ya Arsenal the Gunners. Hanyuma ukomeje muri iyi nkuru kuri uyu mukino wa gishuti uteganyijwe kuba wawuza ama equipe yombi ku munsi wo kuwa kane w'iki cyumweru, bakatubwira bati it's likely the majority of both teams will be comprised of U21 players, with neither club having many upcoming matches at that level. Numukino ushaka kuza bakazifashamo n'abakinnyi bari munsi y'imyaka 21 mu gihe bibona wenda ugasanga urugero nka Lisandro Martinez Messi ishize barimo bamushyira muri squad y'abakinnyi bateje imyaka 23 kugira ngo abe yagaruka kuri fitness. Equipe ya Arsenal yabikoze kuri Gabriel Jesus, nawe ajya muri under 21 biba byemewe, ukajya muri under 23 wenda mu myitozo cyase kuri match warize gukina kuba wakwencludinga mu mukinnyi umwe kugira ngo nyine fitness babe bayigarura. Niyo mpamvu angana batubwira bati expectations zihari muri uyu mukino ashobora kugaragaramo abakinnyi bari muri muri under ages under 21, ariko hakanazamo nabo ngabo bari muri equipe za mbere, haba ku equipe y'abantu ku ruhande rw'equipe ya Arsenal abakinnyi baravunitse kugira ngo babe bagaruka kuri full fitness. Hanyuma akatubwira bati the Arsenal U21 are on a winter break from competitive fixtures until January, and Manchester United only have a few English National League Cup and Premier League International Cup fixtures between now and 2026. Impamvu kuri under 21 ndetse na under 21 ya Manchester United bashobora kuzifashisha cyane bano bakinnyi bakabashyiramo n'abandi bo muri equipe ya mbere, nuko equipe ya Arsenal yateje imyaka 21 ingiri muri black nyuma yuko imikino yindi zagaruka mu kwezi kwa mbere. Hanyuma bakakubwira bati na equipe ya Manchester United U21 nta mikino myinshi cyane bafite hagati y'uku kwezi ndetse na 2026 haba muri English National League ndetse no muri Premier League International Cup. Niyo mpamvu nyine kuri ama equipe yombi muri yo friendly game hashobora kuzitabazwa abakinnyi bari muri under 21 ariko bagashyiramo nabo muri first team bataragira iyo fitness. Ahangaha bikavugwa ko ba Joshua Zirkzee atarakira imikino myinshi, ba Kobe Menu batagiye bakoreshwa cyane, bashobora kuba bakwifashishwa muri friendly game muri mukino gishuti, nkuko iyi nkuru ikomeza bitubwira iti so it's possible former Ghana Chido Obi could join the United first 11 playing in the match opposite any Arsenal youngster too old for U18 football but not quite in the first team squad. Uyu Chido Obi Martin wabiye muri equipe ya Arsenal ajya muri equipe ya Manchester United, yungu rwose amakuru ari nuko azagaragara muri iyi kipe nkuko babitubwira. Akanatubwira bati the Manchester United first team are obviously also free as they don't have any European football to fill their midweeks. Equipe ya Manchester United equipe ya mbere nayo bakatubwira bati abantu nimuzanatungurwa ari abakinnyi bamwe namwe banakoreshejwe bitewe n'uko equipe ya Manchester United itari muri aya marushanwa y'u Burayi, haba muri Champions League ntabwo irimo, muri Europa League ntabwo irimo. Amakuru akavuga ko no muri equipe ya mbere nkuko namo bikubwira hashobora kuzitabazwa bamwe mu bakinnyi kugira ngo bagire iyo full fitness be byagenda neza cyane. Hanyuma bakatubwira bati the main intention is to get those first team players ready for senior matches
Mikel Arteta already confirmed that Arsenal will try to organize internal match to help Gabriel Jesus, who may well be involved on Thursday. Donc Arteta yaranabitangaje yabigize kiri avuga ati tuzajya dutegura iyo mikino internal match, iyo mikino iba nta mufano hari behind closed doors kugira ngo dufashe abakinnyi bagaruke kuri full fitness. Avuga ati rwose ni ngombwa cyane gutegura imikino nk'iyi. Ibingiro bikajyana nuko ku munsi wo kuwa kane uyu musore rwose muri uyu mukino y'ishuti nukinwa ngagomba kuba arimo Gabriel Jesus. Hanyuma ikindi bakatubwira bati the Gunners also have the other players like Martin Odegaard and Victor Gyökeres closing in on returns to fitness, as well as recent returners like Gabriel Martinelli and Noni Madueke working to get up to speed. If any of them are looking for minutes after Wednesday's game against Bari, Thursday friendly should provide the opportunity. Haba Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Victor Gyökeres, abangaba nabo nubwo equipe ya Arsenal ifite umukino muri Champions League na Bari tomorrow, gusa abangaba nabo ngo bashobora kuba bagaragara muri iyi friendly game ku munsi wo kuwa kane kugira ngo bibafashe kuba bagaruka kuri fitness. Hanyuma uko nabo mbikubwira ni n'inkuru yabaye confirmed na EFTV, Arsenal Fans TV, bavuga bati Arsenal we play Manchester United in a behind closed doors friendly on Thursday 27th November. Rwose uyu ni umukino na EFTV yamaze kuba iconfirming, yamaze kuba yemeza umukino y'ishuti hagati ya equipe ya Arsenal na equipe ya Manchester United. Ubwo ugahita wumva ko ibindi byose bigomba kujyana nyine n'iyi friendly game ugomba kuzabikurikira neza cyane hano kuri RTL Sport. Anga tukuzanira icyo twita breaking news y'amakuru abandi bataratangaza, twebwe tukaba twayabonye tugahita tuyakugezaho on time neza ku gihe kugira ngo ibintu bigende neza cyane dukomeze twenjoying European sports. Hanyuma uyu ni umukino ukenewe haba kuranirwa equipe ya Man U ndetse no kuranirwa equipe ya Arsenal. Highly kuranirwa equipe ya Arsenal nkuko namo bigarukaho na abakinnyi baravunitse bagomba kugaruka kuri full fitness. Ariko kuri equipe ya Manchester United twabibonye ko gukinisha Joshua Zirkzee yego yagerageje, hari ama free header yagiye atera mu izamu, ariko nyine umuzamu Jordan Pickford akayikuramo iyo mipira. Gusa kuri equipe ya Man U dafite imikino myinshi, kuri equipe ya Man U iri kugarura uwo Lisandro Martinez, Richard Bacha nawe ugomba kugaruka kuri full fitness kugira ngo azifashishwe mu mikino iza. Equipe ya Manchester United ikeneye imikino nk'iyi ya gishuti kugira ngo ifashe aba bakinnyi donc bari baravunitse bagarutse batangiye imyitozo kugira ngo bajye kuri full fitness. Kuko imikino nk'ingi impamvu itegurwa ntago ari umukino wa competition, buryo umukino wa gishuti niyo mpamvu ama equipe agira pre-season abari imikino ya gishuti ariko nyine ibafasha na friendly game nayo ituma umukinnyi yongera kwiyumvamo ikintu cya competition kuryo bimworohereza kuba wabazamukinisha noneho kuri ya match ya competition ya nyayo izwi. Manchester United itari gukina Champions League, itari gukina Europa League, imyitozo gusa yonyine ntabwo ibihagije cyane ko n'umutoza nawe yabigarutse avuga ati biragoye cyane kuko turi gukina imikino mike kuba buri mukinnyi yabona umwanya ngazakine. Anavuga ati nanjye nabayeho umukinnyi w'umupira w'amaguru, ibyo ngibyo nyine nzi uko bimera, nzi ukuntu nyine bimera kuba utakoreshwa. Ariko iyo imikino nk'ingi ibonetse sometimes hari igihe umutoza anabona n'umukinnyi donc atarimo anakoresha cyane, akabona hari byinshi cyane ashobora kuba yamufasha, bigafasha umukinnyi ariko bikanafasha na equipe. Niyo mpamvu kuri ama equipe yombi negotiation cyangwa se ibiganiro byabayeho, buri equipe ifite inyungu muri uyu mukino wa gishuti nubwo uzabera kuri training center ya equipe ya Arsenal. N'umukino donc ku mande zombi bose bakeneye. Man U ifite uwo Matheus Cunha ndetse na Lisandro Martinez bagomba kugaruka kuri full fitness. Umutoza nabigarutse avuga ati reka tugerageze dukora ibishoboka byose reko Matheus Cunha yagaruka muri forme kugira ngo tumutegurire umukino ukurikiyeho. Matheus Cunha utagaragaye muri game ya Everton bade kuri equipe ya Arsenal, amazina atandukanye nazinyagarukaho bivuga ngo haba kuri Ruben Amorim haba kuri Mikel Arteta na batoza bombi ama equipe yombi akeneye iyi friendly game. Niyo mpamvu ikinyamakuru thecanon.com ndetse n'iyi Arsenal Fiction News bakonfirming umukino wa gishuti ndetse na EFTV nayo ikatubwira ko izo report zose ziri guhuriza ku kuba uyu mukino wa gishuti uri gutegurwa hagati ya Arsenal ndetse na equipe ya Manchester United muri iki cyumweru ku itariki 27 ni ku munsi wo kuwa kane. Bivuga ngo byose bindi biri buze kuzamuka kuri friendly game kuri umukino ugamije gufasha abakinnyi b'ama equipe yombi. Nta handi ugomba kubisanga, nta handi wabikurikira uretse hano kuri RTL Sports. Those breaking news tukaba bambere kuzikuzanira neza cyane
iyo team stock equipe tukayigusesengurira neza, tukagukorera sport analysis, hanyuma tukanakuzanira na transfer news. Izo updates zose nkuko mbikubwira ni European Sport News only, amakuru y'imikino yo kumugani burayi yonyine no twebwe tuganiraho, nta kindi uzasanga ahangaha. Rezami, ubwo rero nimba warakoze subscribe ibintu nk'ibi ibyiza nk'ibi uzajya ukomeza ubikurikire. Ubwo rero nagushimire cyane, ndibuze kugaruka ngaruka cyane kuri Champions League, ku mikino itandukanye hari, ndetse no kuri team news, nze kuzana nagaruka kuri transfer update, ndetse no ku nkuru ya Arne Slot, amakuru yatangiye kuzamuka ko ashobora kuba yakwirukanwa muri equipe ya Liverpool. Izo ni breaking news n'amakuru menshi cyane ngiye kukuzanira mu kanya gato, muze kubucikwa nayo. Les amis, stay in touch, stay connected, ndabakunda cyane.